Welcome to 驾车学院。Hi guys, on lagi. Hari ni kita mau pergi driving school. Pergi driving school buat apa? Kita mau pergi sana hantar flyer, tengok ada kontrak boleh ambil tak lah. Sebab sana banyak belajar untuk driving mah. Nanti mau ambil kereta baru. Kita ada package untuk ambil kereta baru ni. Hari ni bawa itu Saga Premium pergi. You tengok sekarang Saga ada Apple CarPlay. So senang, off kita punya phone, dia boleh tunjuk ini jalan lah. Okay, jom kita sekali pergi tengok. So sampai. Okay, Ulu Tilam punya belajar driving school punya tempat. Kelang punya kereta semua teknologi tinggi lah, tengok ada sensor banyak. Dulu mana ada. Hey, kita sudah sampai. Thank you Ulu Tilam punya driving school company. Kasih kita tolong, kasih kita ada chance boleh promo kita punya motor。满满的回忆啊，多少人在这里失败过？ banyak membeli sini ya. Berapa orang gagal dengan sini? Alia, sini juga. Takut siap ada harimau. Takut lu. Kita pun harimau ah. Jom. Kita punya program ni. Okay? Kita punya program sini get lesson, get reward up to 300. Kelas tengok. Ada memory tak? Ada memory tak? Masa sekolah dulu. Okay, ini ada projector. Sini ada sekolah, nanti ada satu cikgu yang akan ajar kita itu undang-undang lah. Kena fokus kan? Jangan gagal. Ini paling penting. Kita driving motosikal ke, kereta ke, kita mesti kena hati-hati. Undang-undang penting selamat kita. Last guys, ingat mau beli kereta, mau beli potong, think potong, think on. So, kalau you mau dapat lesson, e-hailing lesson, motor lesson, mau belajar motor, kereta, ingat berjaya.